Today, I want to share on the topic the in-between. Un šodien es gribu dalīties par tēmu, kas saucās pa vidu. So, I think in Latvian it will make more sense if we say vieta pa vidu. Tātad latviski būtu visprecīzākais vieta pa vidu. So, it's the place in the middle. Tātad tā ir vieta, kas atrodas viducī. Every one of us have been there. Katrs viens no mums ir bijis šādā vietā. Some of us are there right now. Un kādi no jums un mums šobrīd atrodas šādā vietā. And some of us will be there. Un kādi no jums nokļūs šādā vietā. This is a place between the dream and the manifestation of the dream. Un tā vieta, šī vieta pa vidu ir vieta starp tavu sapni un starp šī sapņa piepildīšanos un manifestāciju. The place between prophecy and the fulfillment of the prophecy. Vieta starp pravietojumu un šī pravietojuma piepildīšanos. How you handle this place determines if you are going to see the fulfillment or not. Un kā tu tiec galā ar šo vietu, kur tu atrodies pa vidu, noteiks to, vai tu redzēsi sava sapņa un pravietojuma piepildīšanos. Every great person has visited this place. Katra varena vai nozīmīga persona ir bijusi šajā vietā. Everyone has been in a situation where the reality is different from the prophecy. Un katrs viens ir bijis vietā, kur tu redzi, ka realitāte ir atšķirīga no pravietojuma, ko tu esi saņēmis. And I want to share with you today why we have to go through this place in the middle. Un es gribu šodien jums padalīties, kāpēc mums nepieciešams iet cauri šai vietai pa vidu. And what is going on in that place called the middle place. Un kas notiek šajā vietā, ko sauc par vidusvietu. I will be talking using the story of Joseph today. Un es lietošu Jāzepa, stāstu par Jāzepu kā piemēru šodien. Many of you know the story. Un daudzi no jums zin šo stāstu. The young boy got a dream at the age of 17. Un tur bija jauns puisis, kurš saņēma sapni, kad viņam bija 17 gadi. And the manifestation of the dream only came at the age of 30. Bet šī sapņa piepildījums atnāca, kad viņam bija 30 gadi. For 30 years he was in this middle place. Tad 13 gadus viņš atradās šajā vietā pa vidu. It is a place where a prime minister is in the prison. Tā ir vieta, kur premjerministrs, nākotnes premjerministrs atradās cietumā. It's a place where the future king is still moving around with ships. Un tur, kur nākotnes ķēniņš joprojām atrodas ganībās un gana aitas. It's a place where our king and savior is still was born in the manger, in a place for animals. Un tā ir vieta, kur mūsu kungs un godības ķēniņš piedzimst kūtiņā, kur ir paredzēta dzīvniekiem. Is a place where nobody would ever believe your words of prophecy. Un tā ir vieta, kur ja tu runātu un dalītos, neviens neticētu tiem pravietojumiem, ko tu saki, ka Dievs tev ir devis. It is the Gethsemane. Tā ir vieta kā Ģetsemane. Where it looks like God is not talking anymore. Tā vieta, kur liekas, ka Dievs vairs ar mani nerunā. At least say one word to me. Lūdzu, saki man kaut vienu vārdu. Is a place between you becoming a father of nations and a place of barrenness. Tā ir vieta, kur tu varētu kļūt par tēvu daudzām nācijām, bet tai pašā laikā tu esi neauglīgs. And in this place, many destiny has been buried completely. Un šajā vietā pa vidu daudzi likteņi tiek aprakti. Many books that were supposed to be written were never written because of this place. Un daudzas grāmatas, kurām bija jātop uzrakstītām, nekad netika uzrakstītas. Many ministries that are supposed to evolve, we never saw them because of this place. Un daudzām kalpošanām, kurām bija jāpaceļās, viņas tā arī nekad neatraisījās. Many businesses that are supposed to push the kingdom of God forward never existed because of this place. Un šajā vietā pa vidu daudz biznesi, kuriem bija nolēmts, ka viņi nestu svētību Dieva valstībai, tā arī nekad nenotika. And we have many multimillionaires died with the vision God has given them.
Un ir daudzi multimiljonāri ir nomiruši šai vietā pa vidu ar vīziju, ko Dievs devis. Potential multimillionaires, Potenciālie multimiljonāri, potential kings, potenciālie ķēniņi, potential writers, potenciālie rakstnieki, potential preachers. potenciālie sludinātāji. They died without ever knowing they were supposed to be that person. Un viņi nomira, un nekad tā arī neviens neuzzināja, ka šis ir tas cilvēks, kuram bija jāieiet savā potenciālā. Because of the middle place. Un tieši dēļ šīs vietas, šī vieta pa vidu. And I believe about 70% of us are right there, right now. 70. Un es ticu, ka vismaz 70%, 2/3 mēs atrodamies šajā vietā pa vidu. When a prophet prophesies to you, Kad pravietis tev pravieto, and you are like, oh, we have heard this many times. tu vari teikt, nu jā, es jau daudzreiz to esmu dzirdējis. What is new? Kas tu tad, nekas jauns jau nav. You are right. Tev taisnība, Because actually there is nothing new anymore. bet patiesībā nekā jauna, ja arī nav. You are just in the middle. Tu vienkārši atrodies šajā vidus vietā. Where the word that was given to you yesterday needs to manifest. Bet tas vārds, kas tev tika teikts vakar, viņam ir jāatklājās un jāmanifestējās. So instead of running after prophets, Un tā vietā, lai skrietu pie jauna pravieša un pēc jauna pravietojuma, the question is, jautājums how ir, do I make the words I've received before come to pass? jautājums ir tie vārdi, ko es saņēmu pagātnē, kā man likt viņiem piepildīties savā dzīvē. What we wrote in our prophetic book, Un ko mēs ierakstījām savā pravietiskajā dienas if grāmatā. only 20% has come to pass, Ja tikai 20% no šiem pravietojumiem piepildītos, many of us will not have any problems anymore. mums vairs nebūtu mūsu dzīvē nekādas problēmas. But we are still looking for another prophetic word, Bet tai pašā laikā mēs joprojām meklējam jaunu pravietisku vārdu. mostly to massage our emotions Un pārsvarā tas ir tāpēc, lai mūsu emocijas tiktu masētas. and do not bring something new into our lives. Un ne tāpēc, lai kaut kas jauns tiktu atnests mūsu dzīvēs. I believe in prophecies, Un es ticu pravietošanai. but I do not agree with the fact that a word that comes from God will just die without fulfillment. Bet es arī negribu ticēt, ka vārds, kas nācis patiesi no Dieva, ka šis vārds nomirs bez jebkāda piepildījuma. I want to share the 10 tests that you have to go through in this middle point to be able to move to manifestation. Un es gribu padalīties ar 10 pārbaudījumiem, kuriem mēs ejam cauri šajā vietā pa vidu, lai sasniegtu savu sapņa piepildījumu. This is a sermon you should never forget. Un šis ir sprediķis, kuru tev nekad nevajadzētu aizmirst. If you do not pass this test, Ja tu neizēji cauri šiem eksāmeniem, God himself will not let you go into the manifestation Dievs pats neļaus tev ieiet tava sapņa piepildījumā. because he loves you too much Jo Dievs tev pārāk ļoti to mīl, allow this vision to kill you. lai šī dievišķā vīzija tevi nogalinātu, jo tu neesi izturējis eksāmenu. Imagine David was not yet trained for the throne. Un redziet, Dāvids vēl nebija kārtīgi uztrenēts priekš troņa. If he was not trained, Ja Dāvids nebija trenēts, the throne would have killed him. tad, kad ja viņš būtu nonācis bez eksāmena un bez treniņa uz troņa, tronis viņu būtu nogalinājis. So, in the school, when you're in high school, Tad, kad tu esi šajā Dieva skolā, in high school, video school, kad tu esi vidusskolā, and your father is the head of the school. un tavs tētis ir skolas direktors, If you do not pass specific exams, un ja tu nenoliec kādus konkrētus eksāmenus, you are not going to the next class, tu netiksi pārcelts nākamajā klasē. even if your father owns the school. Pat ja tavs tētis ir skolas īpašnieks vai skolas direktors. Why? Kāpēc? Because your father has to maintain an integrity on the school. Jo tavam tēvam, kurš ir direktors, jāsaglabā tāda noteiktība un skaidrība par standarts, augsts standarts skolā. Because if it just makes you to go to the next level without an exam, Jo ja tu vari pārcelties nākamajā līmenī, nenoliekot eksāmenu, nobody will want to send their children to that school. neviens vairs negribēs savus bērnus sūtīt šādā skolā. So
First, God will not let you go to the next level because He loves you too much. Tad vispirms Dievs neļaus tev pārcelties nākamajā līmenī, jo Viņš tev pārāk ļoti mīl. Secondly, because there are principles of the kingdom. Otrkārt, jo pastāv Dieva valstības garīgie principi. There are standards. Tātad garīgi standarti. You will not be trusted with a bomb if you cannot handle a pistol. Un tev neviens neuzticēs sprākstošu bumbu, ja tu netiec galā ar pistoli. So, before you will start to handle bombs in the army, Pirms tu sāc nodarboties ar bumbām armijā, they will first shave your hair. vispirms viņi noskūs tev galvu. What does shaving hair has to do with shooting gun? Un kas ir kāda saistība noskūtai galvai ar pistoles šaušanu? Guys, give me this thing. Un viņš saka, dodiet man lielo ložmetēju. Why are you cutting my hair? Kāpēc jūs griežat man matus nos? Because there are protocols and principles. Jo armijā ir noteikti protokoli un principi. And before you hold that gun, Un pirms tu turi rokās to ieroci, they will wake you up at 5 o'clock, viņi tev pamodinās 5 no rīta, 4 o'clock, 4 no rīta, 3 o'clock. 3. And in 2 minutes, you have to put on your clothes. Un 2 minūtēs tev pilnīgā jāapģērbjās pilnā ekipējumā. And you cannot tell them, today I have headache. Un tu nevari teikt, ziniet, šodien man galviņa sāp. You are in the army. Tu esi armijā. You know what you signed up for. Tu zini, uz ko tu esi parakstījies. Many of you have signed up to be in God's army, but you are behaving like a civilian. Daudz ir parakstījušies, lai būtu Dieva armijā, bet jūs uzvedaties kā civilie. Army, you see, the head of an army looks like somebody that is merciless. He doesn't have mercy. Un ziniet, armijas komandieris, liekas, viņš ir tāds, bez žēlastības. You would think that general, he hates you so much. Un tev liekas, ka armijas ģenerālis, viņš tevi tik ļoti ienīst. You would do 100 push-ups. 100 reizes jāpiepumpējās. And he will tell you, Un viņš teiks, you have done nothing. un tu neko neesi izdarījis. I just did 100 Es push-ups. pat kā 100 reizes Actually, I'm piepumpējos. still shaking. Joprojām es visu trīcu. And they kick you and say, go and do pull-ups again. Un viņš saka, un tagad pie stieņa pievelcies. And after some years, Un pēc dažiem gadiem 100 push-ups that shook you like this 100 atspiedieni pret zemi, kas tev lika trīcēt. is nothing anymore. Tev būs kā nekas, tu to The mierīgi varēsi izdarīt. general was able to see what you could not see in you. Un šis ģenerālis, viņš redzēja tevī kaut ko, ko tu pats sevī He neredzēji. knew you can expand. Un viņš zina, ka tu vari izplesties So he makes sure un kļūt stiprs. that the voice of strength is higher than the voice of weakness in your life. Lai tava spēka balss ir stiprāka nekā tava vājību balss tavā dzīvē. Take this cup away from me. Kungs, paņem šo biķeri no manis. And the general is quiet. Un ģenerālis klusē. And Jesus said, Un Jēzus saka, let your will be done. labi, tavs prāts, lai notiek, tava griba, lai notiek. It looks like the general is wicked, Un liekas, ka tas ģenerālis tāds ļauns, but he is not. bet viņš nav. He knows what you can handle. Viņš zina, ko tu patiesībā spēj. In the middle point, Šajā vietā pa vidu you would start to have this emotional experience ar tevi sāks notikt tāda emocionāla pieredze, that makes you feel like the general is wicked. ka tev liksies, ka armijas ģenerālis ir ļauns. And now I'm talking about God. Un tagad es runāju par Dievu. God, why me? Dievs, kāpēc es? You unpicked me from everybody and you are punishing me. Why? Tu paņēmi mani no visiem un šādā veidā sodīji mani. Nu, kāpēc? You just called me and you say, this is my beloved son. Tu teici, tu esi mans mīļotais dēls. What am I doing in the wilderness for 40 days? Bet ko es tagad 40 dienas daru tuksnesī? And you are not even standing with me. Un tu pat neesi man blakus, kad es You esmu tuksnesī. Brought me to the wilderness Tu man atved uz tuksnesi. and you left me there. Un tu man tur atstāji. And you allow Satan to come. Un tu vēl atļauj Sātanam atnākt. Hello? Halo, What are we doing exactly? ko mēs šeit vispār darām? Давайте разберемся. Labi, tiksim galā. Я сын или нет? Am I a son or not a son? Vai es esmu dēls un meita vai neesmu? In that season, Šajā sezonā all hell will break loose. visa elle satrakosies. But the strength and grace of God is sufficient for you.
Bet Dieva spēks un žēlastība ir pietiekami priekš If tevis. only you will stay. Ja tikai vienīgi tu paliksi stāvot, What is the first test? tad kas ir pirmais pārbaudījums? We are using the story of Joseph today. Un mēs lietosim šo Jāzepa stāstu šodien. The first test is the test of pride. Pirmais eksāmens, ja pārbaudījums, ir pārbaudījums ar lepnību. I call it with another name, the dream test. Sapņa pārbaudījums, jeb lepnības pārbaudījums. Genesis 37:5. Pirmā Mūzus 37, Genesis 37 and verse 5. 37. nodaļa, 5. pants. Now Joseph had a dream, Un Jāzepam bija sapnis. and he told it to his brothers, Un viņš teica saviem brāļiem. and they hated him even more. Un viņa brāļi viņu ienīda vēl vairāk. Imagine you just had a dream, Iedomājies, tev ir sapnis, and you run to your family members. un tu aizskrien pie saviem ģimenes I have a locekļiem. wonderful business idea. Man ir brīnišķīga biznesa ideja. And instead of them supporting you, Un tā vietā, lai tu saņemtu atbalstu no they viņiem, hate you the more. viņi tevi ienīst vēl vairāk. You have two options here. Un šeit tev ir divas izvēles. You have to either to understand this is from God, and they will not understand, Vai nu viena lieta, šis sapnis ir no Dieva, un viņi to nesaprot, or to bring pride on yourself. vai arī atnest pār sevi lepnumu. I am bigger than all of you. Es esmu lielāks un par visiem jums. I dream dreams. You do not dream dreams. Es sapņoju sapņus no Dieva, bet jūs nesapņojat God sapņus. speaks to me day and night. Dievs uz mani runā dienu un nakti. The first test that you will go through, Pirmais eksāmens pārbaudījums, kam tu ies cauri, it is the test of your attitude after receiving the word. ir kāda ir tava attieksme, kad tu saņem vārdu no Dieva. After I show you that you are the father of nations, Pēc tam, kad es parādīšu tev esmu, ka tu būsi tēvs daudzām tautām, does that do to your ego and emotions? ko tas dara ar tavu ego, ar tavu egoismu, ar tavām If you emocijām? cannot pass the test of pride, you have failed from the beginning. Ja tu nevari iziet šo lepnības testu, tad tu jau esi izkritis pašā sākumā. Because God himself resists the pride. Jo rakstīts, ka pats Dievs pretojās lepniem. That is very important. Tas ir ļoti svarīgi. If you have problem with demons, Ja tev ir problēmas ar you demoniem, can use the name of Jesus. tu vari lietot Jēzus vārdu. If you have problems with Satan, Ja tev ir problēmas ar you can Sātanu, use the word of God against him. tu vari lietot Dievu vārdu pret viņu. If you have problem with God, Bet ja tev ir problēmas ar Dievu, До свидания. uz redzēšanu. Labu nakti. Good night. Spokojной God noči. himself resists the pride. Dievs pats pretojās lepnajiem. I want you to answer me this question. Un es gribu, lai jūs atbildat šo jautājumu. When did sin come to the world? Kad grēks ienāca pasaulē? Help me. Palīdziet. Так. Мы можем закрыть церковь и ехать домой, если нет ответа. Ja nav atbildes, braucam mājās. When? Okay. Through Adam and Eve, sin came. Tātad caur Ādamu un Ievu ienāca grēks. Was Satan before that time or after that time? Vai Sātans bija pirms tā laika vai pēc tā laika? Before. Did Satan sin or not Vai Sātans grēkoja vai negrēkoja before that time? pirms tā laika? So Satan sinned before sin existed. Tātad velns grēkoja pirms vēl grēks eksistēja. True pride. Tāds patiesas lepnums. Pride was the father of all sins Lepnums bija visu grēku tēvs, that was committed before sin ever existed. un lepnuma grēks tika izdarīts pirms vēl radās jebkurš cits grēks. So when you tell somebody, don't be proud, Kad tu saki kādam, nu neesi lepns, it is not a small thing, it is serious. tā nav maza lieta, tā ir nopietna lieta. When pride entered Satan, Kad vēl lepnība ienāca Sātanā, God did not send an angel to kick Satan out. Dievs nesūtīja eņģeli, lai izdzītu God Sātanu. himself kicked him out. Dievs pats izdzina Sātanu no debesīm. The first test in this place is the test of pride. Pirmais pārbaudījums šajā vietā ir lepnības And pārbaudījums. don't tell me,
People that are going through problem are not proud. Un nevajag teikt, ka cilvēki, kas iet caur grūtībām, problēmām, viņi jau nebūs lepni. Have you ever seen very, very proud homeless people? Vai jūs kādreiz esat satikuši lepnus bezpajumtniekus? Jā, I am. Have you ever seen very proud poor man? Vai tu esi kādreiz redzējis ļoti lepnu, nabadzīgu cilvēku? Somebody asked me for 2 euros, Kāds man prasīja, iedod On the 2 street. eiro uz ielas, but I didn't have up to 2 euros coins. bet man nebija 2 eiro. So I gave him 1 euro 50 cent. Un es iedevu eiro 50. And he said in Russian, Un viņš teica man krievu valodā, "Это всё?" tas ir viss, ko tu man vari iedot. In my heart, I had a fight in my heart. Un manā sirdī bija cīņa. The whole Samson, Vecais Samsons. I would have said, no, give me that 1 euro 50 cent. Vecais Samsons teica, atdod eiro I will 50. give you more. Un es tev iedošu And I will vairāk. take it and go away. Un es paņemtu un aiziet prom. But the new Samson Bet jaunais Samsons answered in a Christian-like way atbildēja tādā kristīgā veidā. that, yeah, that's all I have. God Jā. bless you. Tas ir viss, kas man ir, lai Dievs tev svētī. Can I pray for you? Vai es varu lūgt par But tevi? when he walked away, Bet kad viņš aizgāja, I was holding my head like this. es turēju, saķēru How savu can galvu. a poor man be proud? Un es jau domāju, kā nabaks var būt tik lepns? So don't think in the wilderness you cannot be proud. Tad nedomā, ka esot tuksnesī, tu nebūsi lepns. You have to pass the test of pride. Tev ir jāiet cauri, jānoliek šis lepnības The eksāmens. second test Otrs is a pārbaudījums test of rejection. ir atraidījuma pārbaudījums, jeb tests, The pit test, I call it. vai arī bedres pārbaudījums, Test of rejection. jeb atraidījuma tests. Genesis 37:24. Pirmā mūsu grāmata, 37. nodaļa, 24. pants. Genesis 37 and verse 24. Then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, there was no water in it. Un tad viņa brāļi nāca un iemet viņu bedrē, un šai bedrē nebija ūdens. You know, you might have said, maybe Joseph should not have shared this dream. Un kādam varbūt liekas, varbūt Jāzepam nevajadzēja vispār dalīties ar šo It is a sapni. big mistake to share the dream. Tā bija liela kļūda, ka viņš dalījās ar šo sapni. But if he had not shared the dream, Bet ja viņš nebūtu dalījies ar sapni, how will he get to the throne? kā viņš būtu nokļuvis līdz tronim? Some things you see as mistakes today, Lietas, ko šodien tev liekas, ka tu esi pieļāvis kļūdas, they are God's plan to where you are going. tas ir daļa no Dieva plāna, uz kurien viņš tev So ved. Joseph could sit down. Un Jāzeps varēja apsēsties. Why did I share with them? Un viņš varēja domāt, kāpēc es dalījos ar šo Beat sapni. himself down. Un viņš varēja sev tā kā šaustīt. But everything was part of the plan. Bet izrādās, ka viss, kas notika, bija daļa no Dieva This plāna. doesn't sound theologically correct. Un varbūt teoloģiski tas neizklausās ārkārtīgi But pareizi. sometimes God allows you to make mistakes himself because it's part of the plan. Bet Dievs dažreiz pieļauj, ka tu izdari kļūdas, jo tā ir daļa no Dieva plāna. And that's why it says everything works together for good for those that love him. Un tāpēc rakstīts, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas kopā nāk par labu. So after he shared the message with them, the dream with them, Un pēc tam, kad viņš dalījās ar sapni, instead of celebrating with him, tā vietā, lai brāļi svinētu kopā ar they viņu, decided to throw him into a pit. un viņi sarunāja tā vietā, un ka jāiemet viņš bedrē. Everybody that ever done something great in life, Jebkurš viens, kas dzīvē kādreiz kaut ko lielu un Everybody. ir izdarījis, jebkurš viens, everybody, have been rejected by the closest person to them. un jebkurš varens cilvēks ir piedzīvojis atraidījumu no vistuvākajiem cilvēkiem. Rejection and betrayal is part of the journey. Atraidījums un nodevība ir daļa no Dieva ceļojuma tavā dzīvē. Even the journey of our salvation. Un tas pat ir daļa no mūsu pestīšanas plāna. Jesus needed to be betrayed Jēzum arī bija jātiek nodotam, for salvation to happen. lai pie mums atnāktu pestīšana. Viņam bija jātiek nodotam. He was rejected by the people he was sent to. Viņu atraidīja cilvēki, pie kuriem viņš bija sūtīts. Rejection
and betrayal Nodevība un is atraidījums part of the test you will pass through. ir daļa no eksāmena un pārbaudījuma, kuram tev būs jāiet How cauri. can you undo rejection? Kā tu vari tikt galā ar šo atraidījumu? How can you love the people that rejected you? Kā tu vari mīlēt cilvēkus, kur tevi atraida? Because that is already the beginning of the gospel. Jo tas ir pats evaņģēlijas sākums. You knock on somebody's door Tu klauvē pie kāda durvīm, and you say, Jesus loves you. un tu saki, Jēzus tev mīl, You are saving them from hell, un tu viņus gribi izglābt no elles, and they pour water on you un viņi uzlēja tev ūdeni, and called you names that you do not even know about yourself. un viņi tev nosauc tādos vārdos, kādus tu nekad neesi dzirdējis. So, what's going to be your decision? Un kāds būs tādā brīdī tavs lēmums? You going to send them to hell? Tu viņus tagad teiks, vācies uz elli, Or you going to show them the love of God? vai tu viņiem parādīsi tomēr Dieva mīlestību? No great person, no one that has ever been great, never passed through this. They had to pass through rejection. Neviena persona, kas ir varena un ietekmīga, nekad nav, vienmēr ir gājusi cauri šim testam, pārbaudījumam ar atraidījumu. The next test Nākamais tests, pārbaudījums, is the test of servanthood. ir kalpošanas, jeb kalpas sirds And- pārbaudījums. You see, given the previous picture again, Bilde. they threw him into the pit, Viņi iemeta viņu bedrē, but they did not know bet viņi nezināja, that they are throwing him into his destiny. ka iemetot viņu bedrē, viņi patiesībā iemet viņu viņa dievišķajā liktenī. My God. O, mans Dievs! They sent him to slavery, Viņi nosūtīja viņu verdzībā uz Ēģipti, but they do not know bet viņi nezināja, they are helping him fulfill the very dream they are attacking. ka viņi palīdzēja viņam piepildīt to sapni, kur dēļ viņi ienīda un uzbruka viņam. My God. That's why the Bible says, Tāpēc Bībele if saka, they have known, they would not have crucified un Jesus. tāpēc rakstīts Bībelē, ja viņi to būtu zinājuši, viņi nebūtu krustā situši godības kungu. It means something to me Tas kaut ko nozīmē man. that even if I'm suffering, Pat ja es eju cauri ciešanām, I am with God, bet es esmu ar Dievu, I am still on the right path. un šī ir labā daļa. It's still the right path. Vai tā ir labā daļa? They threw him into the pit, Viņi iemet viņu bedrē, sent him as a slave into his place of destiny. un kā vergs viņš tika nosūtīts uz vietu, kur jāpiepildās bija viņa liktenim. I have an announcement for you. Un man ir pasludinājums tev. It doesn't matter in which form you enter the place of your destiny. Nav svarīgi, kādā veidā tu ieeji savā Dieva liktenī. As a slave, Kā vergs, as a student, kā students, as a cleaner, kā as apkopējs, a plate washer, kā you're washing plate, tu vienkārši trauku as a mazgātājs, waiter in the restaurant, kā oficiants restorānā. it doesn't matter. Nav svarīgi. You are still the savior of that very nation. Tu joprojām esi kā glābējs un atbrīvotājs tai nācijai, kurā tu atrodies. He was a slave in Egypt, Viņš bija kā vergs Ēģiptē. and Potiphar did not know he was living with the savior of Egypt. Un Potifars nezināja, ka tajā Šakāpā. brīdī viņa namā atrodas visas Ēģiptes glābējs. He was in the prison. Viņš bija cietumā. The prison warder did not know this is the savior of my children and grandchildren. Un cietuma priekšnieks nezināja, ka šis vīrs glābs manus bērnus un manus mazbērnus. He has some roommate in the prison. Un viņam cietuma kamerā bija kāds biedrs. They were eating together. Un viņi kopā bija They apslēpti. tur. missed their opportunity to become friends Un šie cietuma biedri palaida with the garām next prime minister. iespēju kļūt draugos, nonākt draugos ar nākamo premjerministru. It doesn't matter where you are, what you are doing. God's word on your life would come to pass. Un nav svarīgi, kur tu esi un ko tu dari, bet Dieva vārds, kas runāts pār tevi, viņš piepildīsies Akīparasiatavai. tavā dzīvē. It doesn't matter. Nav svarīgi. Don't let the situation in the in-between define you. Neļauj, lai šī situācija, kur tu esi vietā pa vidu, lai tā nosaka, kas tu esi. It is part of the journey. Tas ir daļa no ceļojuma kopā ar Dievu. Oh, you are driving
bolt right now. You are delivering food right now. Tu šobrīd piegādā vienkārši boltu ēdienu. But you tell yourself with that bolt bag at your back, Un tev atrodas lielā ēdienu soma uz muguras, bet tu saki sev, the Savior of this nation is walking around. es esmu cilvēks, kurš ir izredzēts, lai glābtu šo The nāciju. Savior of my family is walking around. Un es staigāju, bet es esmu savas ģimenes And you glābējs. carry that bag of bolt and you are singing praises to the Lord. Un tu staigā ar lielo boltu somu, bet tu slavē un godini savu Dievu. Because I don't care if you came here as a student, Jo nav svarīgi, vai tu šeit esi kā students, you can become the prime minister. bet tu vari kļūt par premjerministru. At least if you don't have a life example. Un ja nav nekāds dzīves piemērs, This is one. tad viens ir šāds. I was here in Europe as a student, Es šeit uz Eiropu atbraucu kā students, but it was disguise. bet tur bija šie cilvēki. It was disguise. God disguised me to launch me into my destiny. Bet Dievs to neņēma vērā, ka es biju students. Viņš mani ieveda liktenī. Do not let the middle point tell you who you are. Neļauj, lai šai vietai pa vidu, kur tu atrodies, noteikt, kas tu patiesībā esi. Can you imagine the kind of tears were coming out from his eyes here? Vai jūs spējat iztēloties, kādas asaras tecēja no Jāzepa acīm, kad viņš atradās bedrē? My brothers Mani brāļi threw me in the pit. iemet mani bedrē. I can't come out. Es nevaru tikt ārā. I thought they would be happy with me for my dream. Un es domāju, ka viņi priecāsies par manu sapni. 17-year-old boy. 17-gadīgs puika. Life is not fair, Dzīve nav godīga, nav taisnīga. but God is in the process. Bet Dievs ir procesā. The next test. Nākamais pārbaudījums. Yeah. Yeah. Higher, higher, higher. I've taught your grace. My life must change. I will never be the same. I've taught your grace. My life has changed. The test of servanthood. Kalpošanas, jeb kalpa sirds pārbaudījums. God would send you to a place Dievs sūtīs tevi uz vietu, to serve lai tu kalpotu in this journey. šajā ceļojumā. You are still struggling, trying to understand why your brother sold you into slavery. Un tu varbūt joprojām cīnies un domā, kāpēc man brāļi man pārdeva verdzībā. And God says, go and serve. Bet Dievs saka, ej un kalpo. I'm still having some struggle with my husband and with my wife. And God says, go and serve. Un kungs saka, bet man ir problēmas ar manu vīru vai ar manu sievu, bet kungs saka, ej un kalpo. Lord, I'm still struggling with my health. God says, go and serve. Un tu saki Dievam, bet man joprojām ir problēmas ar veselību, bet Dievs saka, ej un kalpo. Because there is something that prayer cannot give until you serve. Bet ir kādas lietas, ko tu nevari saņemt tikai caur lūgšanu, kamēr tu nesāc kalpot. There are rewards connected to service that you cannot get from anywhere else. Un ir tādi atalgojumi no Dieva, kurus tu vari saņemt tikai kalpojot un nekā citādā. So the future prime minister Tad nākotnes premjerministrs, is now in Potiphar's house, viņš atrodas Potifara namā, cleaning the floor. un viņš vienkārši mazgā tur grīdu. Future prime minister Nākotnes premjers, is in Potiphar's house, viņš ir Potifara namā, being controlled to go everywhere. un viņam saka, ej tur, dari to, But God said, bet Dievs saka, the Bible said, God gave him favor. bet rakstīts, ka Dievs deva Jāzepam labvēlību, Even in the wilderness, pat arī atrodoties tuksnesī, even in the middle place, pat arī vietā pa vidu. do not stop asking God for favor. Turpini lūgt, lai Dievs tev dod labvēlību. He was not an Egyptian, Jāzeps nebija and he Ēģiptietis, became the head of servant over Egyptians bet viņš kļuva par or other slaves. viņu iecēla par galveno pār citiem Ēģiptiešu vergiem. Because Potiphar did not make him head over slaves only. Jo Potifars viņu neiecēla tikai par atbildīgo pār citiem vergiem, He made him head over his whole house.
Bet viņš kļuva par pārvaldnieku visā Potifara namā. A stranger. Svešinieks. How do you get to that level Kā tu vari nonākt šādā that you vietā? are so much trusted like that? Un kā tu vari iegūt tik lielu uzticību? That is the place where you have to work on your character, Un tā ir vieta, kur tev jāstrādā pie sava rakstura, integrity. pie rakstura tāda veseluma. Let your yes be yes and your no be no. Lai tavs jā ir jā un tavs nē ir nē. People that will take you to the next level. Cilvēki, kas tev pacels nākamajā līmenī. The first thing that calls their attention is character, not the skin color. Pirmā lieta, kam viņi pievērsīs uzmanību, ir tavs raksturs, nevis tava ādas krāsa. Character Raksturs. is an important thing that has destroyed many people. Raksturs ir ļoti svarīga, būtiska lieta, un tas ir iznīcinājis daudzus cilvēkus. How much can you control your hunger? Un cik daudz tev ir jāspēj kontrolēt? How do you speak your anger? Jā. Kā tu kontrolē savas dusmas? How do you speak to people? Kā tu runā ar cilvēkiem? Nada gabarit как есть. Vajag runāt tā, kā ir. That's why you are where you are today. Un tāpēc tu esi tur, kur tu atrodies. We have to say it the way it is. Mums vienkārši tikai jāpasaka tieši tā, kā ir. If you don't let it out, it will kill you inside. Ja tu nepateiksi, ko tu domā, tad tas tev nogalinās And now it's iekšienē. killing your destiny. Bet tagad viss, ko tu esi izrunājis, tas nogalina tavu likteni. Character. Raksturs. The Bible says, let your words be salted with grace. Un Bībele saka, lai tavi vārdi ir svaidīti ar sāli. Paul says that these words should be edifying words. Lai šie vārdi ir vārdi, kas ir iedrošinoši, paceļoši. When somebody left your presence, how did they feel when they left? Kad kāds satiekās ar tevi un kad viņš aiziet prom, kā šis cilvēks pēc tam jūtās? Did you speak to them rudely? Vai tu runā ar viņiem rupji? Make them feel that they are nobody? Liki viņiem justies, ka viņi ir nekas? I have made a promise to myself Es esmu devis apsolījumu sev pašam, as much as I can. cik vien es to spēju. If somebody comes to me, Ja kāds nāk pie I manis, want them to leave feeling like a king. ka es gribu, lai viņš dodās prom jūtoties kā ķēniņš, kā karalis. Why? Kāpēc? Because that is who they are. Tas ir tas, kas viņi arī patiesībā ir. Everybody around them is saying they are nobody. Visi apkārt saka, tu neesi nekas, And as a leader, bet kā līderis. I also join the wagon and say you are nobody. Un es pievienojos un saku, nē, tu arī esi nekas. I have failed as a leader. Tas nozīmē, ka es kā vadītājs esmu izgāzies. My voice of encouragement should be louder than every voice of discouragement. Manai balsī, kas iedrošina tevi, ir jābūt skaļākai par visām balsīm, kas tevi dzen uz leju. You can do it. Tu to vari izdarīt. You have everything it takes to do it. Tev ir viss, kas vajadzīgs, lai to izdarītu. This is not a motivational speaking or motivational message. Ziniet, šitā nav motivācijas uzruna, motivācijas seminārs. It is the fire burning in me because I see what God wrote about you. Jo tā ir uguns, kas deg manā sirdī, jo es zinu, ko Dievs ir teicis par tevi. If somebody comes to visit you, Un ja kāds nāk pie tevis apciemot, how did they feel when they leave you? kā viņi jūtās, kad viņi dodās prom? You said something, it hurt them. Un ja tu saki kaut ko, kas sāpina otru And cilvēku, they said it hurt them. un viņi saka, mani tas sāpināja, And you just say, oh, you are immature, you know. un tu saki, zini, tu esi nenobriedis, It's just a joke. tas bija tikai joks, jā? No. Nē, If I hurt somebody, ja es kādu esmu even sāpinājis, if I'm right, un pat ja man ir I want to taisnība, take the responsibility to make sure I explain to them what I meant. tad es gribu uzņemties atbildību un izskaidrot cilvēkam, ko es ar to domāju. And many of you know here, Un daudzi no jums zina šeit. if I realize I made a comment, I'm not sure if it was okay. Un jūs zināt, ja es esmu izteicis kādu komentāru, man liekas, tas komentārs nebija īsti vietā. Maybe it was okay, maybe it was not. Varbūt bija, varbūt nebija. I write or I call. Es parasti uzrakstu vai piezvanu. I said this and I don't feel peace about it. Are you okay? Un ja es nejūtu mieru, vai ar tevi viss kārtībā, es tev pazvanīšu vai uzrakstīšu. I did it 2 days ago with someone. Es 2 dienas atpakaļ to izdarīju kādam cilvēkam. And the person said, oh no, it's okay, I understood. Un cilvēks teica, nē, viss kārtībā, es sapratu. And I felt okay. Un man bija miers sirdī. Character.
raksturs. And if you don't pass this test, Un ja tu neizēji cauri šim you eksāmenam, are not going anywhere. tu nekur tālāk netiksi. Because you are going there to represent God. Jo tu dodies, lai būtu Dieva reprezentētājs. And God doesn't want an hooligan to represent his kingdom. Bet Dievs negrib, lai kāds huligāns reprezentētu viņu valstību. If you are God, let me ask you this question. Es uzdošu tādu jautājumu. A rhetoric question. Tīri retorisks jautājums. If you are God, Ja tu būtu Dievs, will you send you? vai tu Dievu vietā pats sevi sūtītu? Now everybody is laughing. Tagad, That means we have to reflect on our character. bet tas ir veids, kā mēs varam pārdomāt, kāds ir mūsu raksturs. If you have a company, Ja tev ir kompānija, if you have a company, if you own a business, tad tev ir biznesa kompānija, will you make you the manager of that business? vai tu noliktu sevi par menedžeri šajā biznesa kompānijā? If you see another copy of you, Ja tu redz vēl vienu sava es kopiju, can you make that second copy a manager of your company? tad, ja tu varētu sevi kopēt, vai tu to kopiju iecelt par menedžeri savai kompānijai? You yourself know that you will send all the customers away Bet tu pats zini, ka ja tu būtu tajā vietā, tu daudzus klientus aizbaidītu prom because of your emotion. dēļ savām emocijām, And you are still praying for expansion. bet tu joprojām lūdz un saki, Dievs, izplet manas robežas. But God says expansion is not a problem. Un Dievs saka, ziniet, paplašināšanās nav We problēma, have a problem with your tongue. bet problēma ir tava mēle. We have to discuss that first. Mums jātiek vispirms ar mēli galā, Because the power of life and death is here. jo dzīvības un nāves svārs stāv mēles varā. I will not give you 1,000 people that you will destroy with your tongue. Es nedošu tavai kalpošanai 1000 cilvēkus, kurus tu izārdīsi ar savu mēli. 15 people that I gave to you, they are already crying every night after Sunday service. 15 cilvēki, kurus es devu tavai kalpošanai, katru nakti pēc svētdienas dievkalpojuma, viņi raud visu laiku. So if you like, pray and fast for 21 days. Nothing will happen. Un tu vari 21 dienu gavēt un lūgt, un nekas nenotiks. I will not let you kill anybody. Jo Dievs neļaus tev nevienu nogalināt. That is why some churches grow so big. Tāpēc daudz draudzes izaug tik lielas. And you look at their pastor. Bet tu skaties uz apustuli, He's not massitized. He's not even anointed viņš pat nav svaidīts. according to your spiritual scale of anointing. Tātad pēc tavas garīgās saprašanas, kādam ir jābūt svaidītam cilvēkam. He's not anointed. Viņš nemazām nav svaidīts. In his sermon, you are sleeping. Sprediķu laikā tev gribās gulēt, Why are people coming? bet kāpēc cilvēki nāk? God saw a man that can represent him well. Dievs redzēja cilvēku, atrada cilvēku, kas viņu spēja labi atspoguļot, It makes pārstāvēt. everybody feel welcome. Un katrs viens jūtās mīļi gaidīts. It allows everybody feel the love of God. Un katrs viens jūt, piedzīvo Dieva mīlestību. And with all the fire on your head, Un ar visu uguni, kas ir uz tavas galvas, you have still not grown. tu vari nepieaugt Not garīgi. because God doesn't want you to grow, Nevis tāpēc, ka Dievs negrib, lai tu pieaudz, but God will not let you go to that level without working on your character. bet Dievs neļaus tev nokļūt nākamajā līmenī, kamēr tu nebūsi strādājis pie savu rakstura. The next test Nākamais pārbaudījums is the test of purity. ir šķīstības I will pārbaudījums. go quickly with the rest. Un es ātri iziešu atlikušajiem cauri. You cannot enter into your destiny without holiness. Tu nevari ieiet savā Dieva liktenī bez svētuma. Holiness. Svētums. What Joseph had the opportunity Jāzepam bija tāda iespēja, to commit sin and adultery. viņam bija iespēja grēkot un pārkāpt But it laulību. says this is wickedness. Bet Jāzeps teica, tas ir liels ļaunums, Can you hate sin so much that you see it as wickedness unto God? ka tu ienīsti grēku tik ļoti, ka tu redzi, ka tas ir liels ļaunums Dievu If you priekšā. don't deal with the topic of purity, you cannot walk into your destiny. Ja tu netiec galā ar šo tēmu, kas ir svētums un šķīstība, tu nevarēsi staigāt If Dievu you are liktenī. comfortable with sin, you will not be able to enter into your destiny. Ja tu jūties komfortabli dzīvot grēkā, tu nevarēsi ieiet Dieva liktenī. And many people have lost their anointing and grace because of sin. Un daudz cilvēki ir zaudējuši savu svaidījumu un labvēlību tieši grēka dēļ.
The next one, the test of false accusation. Nākamais ir tests ar nepatiesu apsūdzību. And in the test of purity, you will be tempted. Un redziet, šajā šķīstības pārbaudījumā tu tiksi kārdināts. You will be tempted. You will be tempted. Tu tiksi noteikti And kārdināts. you have to ask God for the grace to overcome temptation. Un tev ir jālūdz, lai Dievs dod žēlastību, lai tu vari uzvarēt kārdinājumu. The test of false accusation. Nākamais, tātad pārbaudījums ar nepatiesu apsūdzību. You live the holy life. Tu dzīvo svētu You dzīvi. did not commit the sin. Tu neesi izdarījis grēku. And the lady has your shirt. Bet kādai sievietei tavs krekls And the rokā. lady still said you committed the sin and you were sent to prison. Un šī sieviete saka, viņš pret mani grēkoja un tevi ieliek nepatiesi cietumā. There was a time I had some criticism about me. Un bija laiks, kad pret mani tika vērsta kāda veida kritika. And I look at the mirror Un es paskatījos spogulī and I laughed. un es smējos. The story looks so beautiful, sounds so beautiful. Un šis stāsts izklausās tik skaists. I'm like, I don't even know this person they're talking about. Un es pat nezinu šo cilvēku, par ko runā. You will be falsely accused Tu tiksi nepatiesi of apsūdzēts things you did not do. par lietām, kuras tu nemaz neesi It's darījis. part of the journey. Un tā arī ir daļa You no s- Dieva ceļojuma. Expectation is the key for running away from disappointment. Expectation. Tātad sagaidīšana ir atslēga, lai aizbēgtu no sarūktinājuma. You will not be disappointed if you expect it to happen. Tātad tu nebūsi sarūktināts, ja tu sagaidīji, ka tu tiksi nepatiesi So, I'm apsūdzēts. telling you now to expect it. Un es jums saku šodien, tu vari sagaidīt So to, that when those things come, kad nāks pret tevi nepatiesas your apsūdzības, heart is guarded. tad tavas sirds būs pasargāta, lai tā nesarūktinātos. It's part of the process. Un tā ir daļa no Dieva procesa. You know, you have that friend that is always 1 hour, 2 hours late. Un tev ir kāds no tiem draugiem, iespējams, kas vienmēr kavē 1 vai 2 stundas. And you know that you still have to watch movies with him or play video games with him. Un ir reizes, ka tu ar viņu kopā skaties filmas vai spēlē video So spēles. you don't want to be hurt by his lateness. Un tu negribi, lai tevi sāpina tas, ka viņš visu laiku kavē. So what do? Ko tu dari? You build an expectation. Tu uzbūvē tādu sagaidīšanu. All right, the meeting is 2 o'clock, Labi, sapulce ir 2. but I know this guy is coming at 4. Bet es zinu, ka šis cilvēks vienmēr ieradīsies 4. So when he arrives at 3, Bet ja viņš atnāk 3, you are happy. tu būsi ļoti priecīgs. Glory to God. Slava Dievam! Instead of getting angry at him Un tu pat nedusmosies uz and viņu. getting hurt by him, Un tev nesāpinās tas, your expectation has guarded your heart. jo tava sagaidīšana ir pasargājusi So tavu sirdi. people will criticize you falsely. Expect it. Redzi, tu tiksi nepatiesi kritizēts un nepatiesi apsūdzēts. I know some of you in this church Un es zinu, kādu no jums šajā draudzē, that some people thought that you pull people from other church here. un ir kādi, pret ko saka, tu citus cilvēkus ved no citām draudzēm uz But šejieni. actually, you are telling those people, go back to your church. Bet patiesībā tu viņiem saki, tu vari droši iet atpakaļ uz savu And you feel draudzi. people are accusing you for what you did not do. Un tevi cilvēki apsūdz par lietām, ko tu neesi darījis. It's part of the journey, Tā ir daļa no šī ceļojuma ar Dievu, so that you will not be disappointed. lai tu nesarūktinātos. I know many husbands have this strategy. Un es zinu, daudziem vīriem ir šī stratēģija. When you know that you have to be somewhere at 3 o'clock, Ja tu zini, ka tev kaut kur jābūt pulksten 3, so you tell your wife it's 2 o'clock. tad tu savai sievai saki, ka pasākums būs nevis 3, bet We 2. must be there at 2, Un saka, sievai tu saki, 2 jābūt, so that we are not late. lai mēs nenokavētu. So she comes into the car at 2:30, Un viņa 2:30 iekāp mašīnā. and she's wondering why you are not angry. Un tu domā, kāpēc tu nedusmojies uz And you are viņu? like, yeah, I'm smart. Un tu domā, nē, es esmu gudrs, es And izrēķināju then she's iepriekš. wondering why you are not driving so fast. Un tad viņa domā, kāpēc tu nesteidzies, ja sapulce ir 2. Then you arrive at the place, Un tu atbrauc uz to vietu. and you are on time. Un tu esi tieši laikā. And she's like, Un viņa domā, okay, labi, I've been deceived. mani pievīla. So you are thinking in your head, Tad tu esi gudrs, tu domā uz I think priekšu. she has understood this strategy. Un tu saproti šo stratēģiju. She has understood it. Un arī sieviete ir sapratusi Let's stratēģiju. change it now. Un tagad samainīsim vietām.
if you put an expectation, you are not disappointed. Tad, ja tu noliec noteiktu sagaidīšanas standartu, ko tu sagaidi, tu The nesarūktināsies. sixth one is a test of patience. Nākamais ir pārbaudījums ar pacietību. Patience. Joseph interpreted a dream for a man, Jāzeps iztulkoja sapni kādam and vīram, he told the man to tell Pharaoh about him. un viņš saka, ka tu aiziesi un atbrīvos no tev no cietuma, pasaki to And faraonam, that man got back into the palace, un šis vīrs atgriezās ķēniņa pilī, and for 2 years he did not say anything. un 2 gadus viņš neko nepateica par Jāzepu. Some people would forget you for a while. Un ziniet, ir kādi cilvēki, kas par tevi aizmirsīs uz kādu It laiku, is God allowing it to happen, un tas ir Dievs, kas ļauj tam so notikt. that you will not say it was by your power. Lai tu nevarētu teikt, tas bija ar manu spēku. I told that man to tell Pharaoh about me. That's why he told Pharaoh about me. Un es teicu tam džekam, lai viņš pasaka faraonam, un viņš pateica, nu tāpēc man tagad iet labi. God wants to take all the glory. Dievs grib paņemt visu godu un So slavu you sev. will have to be patient. Tev ir jābūt pacietīgam. And the next point, Nākamais the punkts. test of opportunity. Tas ir pārbaudījums ar iespēju. This is the most important tests. Un šis ir viens no svarīgākajiem, būtiskākajiem pārbaudījumiem. When you are already close to your manifestation. Ka tu esi ļoti tuvu tam, lai tavs sapņa piepildījums This is where notiktu. many people with good character, Un šī ir vieta, kur daudz cilvēku pat ar labu raksturu, good patience, ar labu pacietību, they are good people, viņi ir labi cilvēki, but they are very goodly poor. They are good but poor viņi ir ļoti labi, bet nabadzīgi. because of this 8th test. Un klausamies šo The eksāmenu. test of opportunity. Tad pārbaudījums ar iespēju, When opportunity comes, kad nāk iespēja no are Dieva, you ready? vai tu esi gatavs? He was trained to translate dreams Viņš bija trenēts, Jāzeps bija trenēts, lai tulkot for the sapņus. day of opportunity. Un tai dienai, kad nāks iespēja, If God showed you you are going to be an author, ja Dievs tev parāda, ka tu būsi autors, you grāmatu would write autors, books. tu rakstīsi grāmatas. While you wait for the finances, how much are you eating in information? Un kad tu gaidi, lai atnāktu finanses, lai tu publicētu grāmatu, ko tu dari, cik daudz tu uzņem informāciju un mācies. Because if you are not ready, Jo ja tu neesi and gatavs, as an investor I come to you un es nāku kā investors pie tevis, and I say, do you have an idea? vai tev ir ideja, And you say you have an idea to write a book. un tu saki, nu man ir ideja rakstīt The grāmatas. first question I will ask you immediately as an investor, Pirmais jautājums, ko es kā investors tev uzdošu, tell me something about the topic of your book. pastāst kaut ko par grāmatas tematu. And you are doing Tu sāc no that opportunity could be gone for the next 10 years. un uz 10 gadiem tu vari zaudēt šo Dieva doto This iespēju. is where many people lose it. Un šeit ir vieta, šī ir vieta, kur daudz cilvēku zaudē. If I want to write a book on patience, for example, Ja es gribu uzrakstīt grāmatu par pacietību, while I wait for the money and finances kamēr es gaidu naudu un and finanses, even revelation, un pat arī atklāsmi, I begin to read books already written on patience. es sāku lasīt citas grāmatas, kas rakstīts par pacietību. Listen to sermons on patience Es klausos sprediķus par pacietību, until my body begins to understand this is the direction we are going. līdz mans visa būtne saprot, šis ir virziens, kurā man jāiet. So if you ask me as an investor, tell me about the topic. Un tu kā prasi man kā investoram, pastāst man tematu. For 1 hour, I will keep you busy talking to you about patience. Un mēs varam 1 stundu runāt par pacietību. And then you realize, I can invest in this guy. Un tad investors sapratīs, es varu ieguldīt Are šajā you cilvēkā. preparing for the manifestation? Vai tu gatavojies brīdim, kad tavs sapņu piepildījums nāks, gaisa You piepildīsies? have an idea to have a studio for photography, Tev ir sapnis, ka tev būs fotografēšanas studija. but you don't even know how much the lens of a camera costs. Bet tu nezini, cik maksā pat lēca fotokamerai. And somebody says, tell me, I'm running somewhere. How much is the lens of is your camera? Viņš ir klausies, man jāskrien, cik maksā tev fotoaparāta lēca. I will call Arsu. Es pazvanīšu kādam. Call my assistant later. We'll talk. Labi, pazvani manai sekretārei, vēlāk You parunāsim. just lost the opportunity. Un tu zaudēji iespēju tanī brīdī.
Joseph, they Jozef, said you can interpret dreams. Jāzep, es dzirdēju, ka tu vari tulkot sapņus. This is my dream. Can you interpret it? Man ir šāds sapnis, vai tu vari viņu iztulkot? It's not by power, not by might. Tas nav ar varu, nav ar It's spēku, by the Spirit of the Lord. bet tas ir ar tā kunga garu. Spend more time with the Lord. Pavad vairāk laika ar I Dievu. believe He will reveal it to you. Es ticu, ka viņš tev atklās tavu sapņu My nozīmi. brother, you are going back to the prison Klausies, immediately. brāli, ej atpakaļ uz cietumu. Tūlīt pat, You are momentarily you are going back to the prison. momentā, tu atgriezīsies cietumā. The decision of where your life is going to be made on spot. Jo tas lēmums, kādā virzienā kustēsies tavu dzīve, tajā mirklī tiek izlēmts. So Paul says, be ready in season and out of season. Un Pāvils saka, esi gatavs laikā un nelaikā, When I wake you up in the morning, pa, pa, pam, kad es tev situ uz plecu un pamodinu tev agri no rīta. tell me about your vision. Pastāsti savu vīziju. Can you talk? Vai tu vari tanī brīdī If you runāt? cannot say anything, Ja tu nevari neko pateikt, you are not ready. tu vēl neesi gatavs. And this is the last test. Un šis ir viens no The, pēdējiem remain- pārbaudījumiem. the remaining two tests are when you are already in the palace. Bet nākamie testi, pārbaudījumi nāk, kad jau tu atrodies ķēniņa pilī. The test of prosperity. Pārbaudījums ar Can labklājību. you handle the prosperity? Vai tu vari tikt galā ar bagātību, ar labklājību? And the last one, Un viens no the pēdējiem test of forgiveness. ir piedošanas pārbaudījums. This one can make you go back to this middle place if you have not passed it. Un ja tu nenoliec šo piedošanas eksāmenu, tas var likt tev atgriezties šajā vietā pa vidu. Unforgiveness will send you back to the wilderness. Nepiedošana tevi nosūtīs atpakaļ tuksnesī. The brothers that threw you into the pit, Brāļi, kas tevi iemeta bedrē, they are now here. They need your help. viņi tagad ir pie tevis, viņiem vajag palīdzību. What are you going to do? Ko tu darīsi? Is it your time? Is it your time for revenge? Vai tas ir laiks atriebībai? One of my friends in high school said, Viens no maniem draugiem vidusskolā teica, he said, if those were my brothers, viņš man teica tā, ja tie būtu mani brāļi, I will call them first into a room es viņus vispirms pasauktu uz istabu, and I will tell my servant to hang them like this. un es viņu, My servant will hang them. un es liktu viņu saviem kalpiem, lai viņi tiek pakarināti And gaisā. I will say, Lord, I will forgive them, but I have to do this. Un es teiktu, kungs, es viņiem esmu gatavs piedot, bet es viņus gribu pakarināt pie sienas. I will take a vispirms. good cane, like a stick. Un es paņemu tādu nūju Because kārtīgi. in Africa, they beat people Jo, with ziniet, sticks. Āfrikā cerēs ar nūjām noslāna I cilvēku. will start with the firstborn. Un mēs sāktu ar pirmdzimušo. I will beat them myself. Un pats personīgi viņus Pa, nopērtu. pa, pa. Noper I will kārtīgi. put them on a chain. Next one. I will beat. Pieķēdē ar ķēdēm, nākamo noper. Then I will say that they should turn them to me. Un tad es teiktu, tagad pagriezieties pret mani. And then I will look them in the eyes. Un es paskatītos viņiem acīs. This is Joseph. Un es teiktu, šis esmu es Jāzeps. I told you I had a dream. Es teicu, ka man ir sapnis. Now I am here. Un tagad es esmu šeit. I forgive you. Es jums piedodu. Come down. Jūs varat But nokāpt I no will beat them ķēdēm. first. Bet vispirms es viņus noslānītu un nopērtu ar nūju. That is not how you should behave. Tas nav veids, kā jums būtu jādara. Forgiveness means total forgiveness. Piedošana nozīmē pilnīgu piedošanu. I believe when Joseph turned around Un es ticu brīdī, kad Jāzeps pagriezās and he cried, un viņš sāka raudāt. it took a lot of strength Tas prasīja daudz spēka, to allow those memories to rewind themselves again, and he forgave them. un iespējams, ka viņam galvā šīs visas atmiņas atgriezās, un viņš spēja piedot tai And brīdī. he gave them the best of the land. Un viņš iedeva viņiem labāko no Ēģiptes zemes. In this year, Šajā gadā forgive. piedod, And not only forgive, un ne tikai piedod, give your best to those who hurt you. un dod pašu labāko tiem, kas tev ir sāpinājuši. I don't mean you should allow them to hurt you again. Un es nedomāju, ka tev jāļauj, lai šie cilvēki tev atkal sāpina, But if they need help, bet ja viņiem ir vajadzīga give palīdzība, them your best. dod viņiem pašu labāko. Is in the kingdom of God, this is a way of receiving
a reward that prayer could not get. Un tas ir veids, kā Dieva valstībā tu vari saņemt atalgojumu, ko tu nevari saņemt caur lūgšanu. But, I know it's not easy Es zinu, ka tas nav viegli. to just let go. Vienkārši palaist lietas, atlaist. Even for Joseph, it was not easy. Pat Jāzepam tas nebija viegli. It was not easy. Tas nebija. He still did something that is a little wicked. Un viņš joprojām izdarīja lietu, kas bija nedaudz tāda ļauna. He made them feel like a thief. Viņš lika viņiem sajusties kā zagļiem. He put something in their bags. Viņš pakluso ielika lietas At least kaut kādas viņa He somās. gave them some emotional torture. Un viņš iedeva viņiem nedaudz tādas emocionālas mocības. But it was not easy for him, obviously. Bet tas skaidrs, ka tas nebija viegli viņam But piedot un aizmirst. this I will finish with the last word he said. Un es pabeigšu ar šiem pēdējiem vārdiem, kurus viņš teica. Can I ask the worship team to just play You Are Good, oh. He said, Un viņš teica, I will read the scripture. Let me read it. es nolasīšu rakstu And vietu, that's it. un tad mēs noslēdzam. Genesis 50:20. 1. Mūzus 50:20, And we will take the communion. un tad mēs pieņemsim kunga vakarēdienu. Genesis 50:20. 1. Mūzus 50:20. This is a powerful statement from Joseph. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs apliecinājums no Jāzepa. But as for you meant evil against me. Bet kas attiecās uz jums, jūs bijāt nodomājuši darīt man ļaunu, But God meant it for good. bet Dievs bija nolēmis to vērst par labu. In every situation, Jebkurā situācijā learn to see God in the situation. spēj ieraudzīt Dievu šajā They situācijā. meant it for evil, Viņi bija nodomājuši ļaunu, but God meant it for good. bet Dievs bija nodomājis to vērst par labu. Can you kindly rise on your feet? Tu vari piecelties savām kājām. I asked them to sing this song. Un es aicinu, lai pielūgsmes komanda dzied šo dziesmu. You are good. Kungs, tu esi labs. Because even in the wilderness, Jo pat arī ejot cauri tuksnesim, even when it seems that it's quiet, pat liekas, kad visapkārt ir klusums, God is still good. Dievs joprojām ir labs. God is still good. Dievs joprojām ir labs. And just for a few minutes, I just want you to confess this to Him. I want you to say this to Him. Un pāris minūtes mēs vienkārši varam, un es gribu vienkārši izrunāt šos vārdus I Dievam. know you are good. Dievs, es zinu, ka tu esi labs. Even in this middle place, Pat esot šajā vietā pa vidu, you are still good. tu joprojām You Dievs are esi still labs. You are still good. Tu joprojām esi labs. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. Thank Him for the promises He has given to you. Pateicies viņam šai brīdī par apsolījumiem, ko viņš tev ir devis. Thank Him for the prophecies. Pateicies par pravietojumiem. You are not a nobody. Tu neesi tāds, kurš ir nekas. You are a child of God. Tu esi Dieva bērns. He has a plan for your life Viņam ir plāns tavai dzīvei, because He is good. jo viņš ir labs. The Bible says, not plan for evil, but plan to give us an expected hand. Ka viņam nav ļaunuma domas par mums, bet viņš grib mums izstiept pret mums palīdzīgu roku. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu.